West Ham United yikera kabayinganya na Brighton 2-2 match ebyiri zo kuganira ni match rega dohere kuri iyi match yababaje abakunzi bayo. Manchester United yatsinzwe na Wolves nako yanganyije na Wolves igitego kimwe kuri kimwe. Abantu uyu mukino bawuvuzeho byinshi cyane bitandukanye. Nabonye abapundits bakomeye cyane bakunda Manchester United bavuga bati Man U mushobora kuyibona mukayitekereza ngo iri mu makipe atandatu ya mbere, ariko wareba ikintu bita prestation, uburyo bw'imikinire, wareba uburyo ikipe ikina, wareba ishyaka bakoresha, wareba ubwitange buri muri ekipe ukabubura muri Manchester United. Iyi Man U muyivugaho iki, mwayibonye gute? Ya nicyo nabonye n'amagambo ya Lisandro Martinez avuga ko bagomba kwiga ya bitagakwiye ko Trafford Manchester United yongerera inota ikipe ya Wolverhampton Wanderers ko yari ifite imikino 2 n'akamanota 2, ariko wareba kubigendanye n'uburyo agas ukabona ko bigoye. Uziko Manchester United kimwe mu bintu byagiye bibabaza abantu, Manchester United yagiye gukina n'ikipe ya Bournemouth match 11 yihiritse nta nsinzi nta ninota. Ijya gukina n'ikipe ya West Ham nayo iri muri izo match, yagiye gukina na Wolves haciyeho match nayo nyinshi cyane nta nota nta n'insinzi. Aya ma ekipe yasaga nkazukira kuri Manchester United mu kubona inota cyangwa se mu kuba batsinda match. Rero iki kintu kitakikwereka mentality y'abakinnyi ikipe ya Manchester United ku kiri hasi. Ari nacyo kintu aba pundit bagenda bagaruko cyane basesengura, kuko mentality y'umukinnyi cyangwa se gukomera mu mutwe k'umukinnyi kubona ko nawe afite intego, afite icyo ashaka mu kuba yafashe ekipe, bibonera kuri za match zifite igisobanuro. Manchester United aramanota gitakaza, ubona ko itakabaye yatakaza. Wakinnye n'ikipe ya Everton ituzuye, ukeneye gutsinda ukabona amanota uragayitse. Manchester United ikinnye na West Ham ku munota wa nyuma, West Ham irishyuye, Manchester ibwisunika ikaza mu myanya nk'itatine. Ukinnye n'ikipe ya Nottingham yari iri muri zone mbi cyane, imaze match hafi 8 nta nota nta n'insinzi, igukuyeho inota utakaje amanota. Riya ni inota babonye rya mbere kuva mu kwezi kwa 10. Ngo Wolves yaherukaga inota mu kwezi kwa 10. Hashize amezi 2 inota irikura kuri Manchester United. Kugira byumve n'ibyo twagarukaga abantu banabyumve ko Manchester United iba ari ekipe yagayitse. West Ham kugira abantu byumve mu buryo bw'imibare, West Ham yakinnye na Manchester imaze match 8 nta nota nta n'insinzi. Bournemouth yari imaze match 10 nta nsinzi nta n'inota. Wolves yari imaze match 15 nta n'inota nta n'insinzi. Ubundi bari kuvuga ngo Man U yahagaritse urugendo rwa Wolves rwo kudatsindwa, mu gihe abandi bahagarikaga urugendo rw'andi makipe yo gutsinda. Yo yayitambitse Wolves mu nsinzwi zayo, yayibujije kongera gutsinda. Ni ikintu cyababaje cyane abakunzi ba Man U, kuko Man U yagiye gukina Chelsea nayo irimo iranganya match yayo, bakinaga n'ubundi Chelsea nayo match yayo yatangiye mbere yabo. Chelsea yari bari imbere, Man U yari gutsinda ikagera 32 ikarara ku mwanya wa 5 ikanganya amanota n'ikipe ya Liverpool. Umva ikindi kintu cyababaje bari kushinja umutoza Ruben Amorim, ikintu cyo kutagira consistency. Ura consistency ni ikintu gikomeye cyane mu guhozaho. Yari yatsinze Newcastle ku wa 5, ubona ko rwose yakoze match nziza, batsinda Newcastle match yari ikomeye mu by'ukuri, mu gihe baburaga abakinnyi benshi badahari, aba bafite imvune ndetse n'abari mu gikombe cya Afrika. Ariko agitsinda Newcastle baravuze bati Man U ishaka gusa naho iri gutanga yasure kuvuga ngo Manchester United ni Man U, nyine ni Man U byanze kunze ku izina igomba kwihagararaho marigire wenda ibibazo yabifite byose. Bakavuga bati niba itsinze Newcastle twabonaga ko bigoye kwitsinda, ariko ikaba yakoze win nk'iri ikabona amanota 3, byanze bikunze kuri Wolves nukubona Bonani noneho igiye gutsinda inakonvenka. Nyamara ngiye nahoze ndeba match yerutse kubahuza, nabwo bari batsinze Wolves bastragoringa, murabyibuka biri kuri kimwe. Nkavuga nti iyi Wolves birashoboka cyane ko yatuma Man itakaza. Umutoza Ruben Amorim ngira ngo yabanje agarura ya system irubundi yari yakoresha kuri Newcastle y'aba defenseur bani nyuma, ngira ngo ni match ya kabiri yari yarinye aba defenseur banye
bane kuva yagera muri Manchester United, gushyira Luke Shaw ibumoso, agashyira Diogo Dalot iburyo, hanyuma akazana umusore bavanye muri Arsenal yitwa Aiden Heaven ndetse na Martinez Lisandro muri defense bari bakoze match nza kuri Newcastle, na nimugoroba ntacyo babashinje gikomeye cyane kuko igitego batsinzwe ntago wakibashyiraho. Hanyuma ariko aho yakoreye amakosa nyine nabonye no gushora bataka batatu imbere, inyamara adafite umumeneur de jeu wabo ugomba kubagaburira imipira, gushyiramo Joshua Zirkzee na Mateus Cunha na Benjamin Sesko, uko ari batatu bose baraza gutegereza ko bazana imipira kugira ngo wenda baze gukonvertisa ibitego. Nyamara bafite Casemiro na Ugarte, bombo ko ari babiri na ba milieu récupérateur, nta muntu urimo usora umupira neza cyangwa se uza gutanga ayo ma assist cyangwa se imipira yavamo ibitego muri attaque yabo. Yaje kubikosora mu gice cya kabiri, sabona ko yibeshye, avanamo Zirkzee, azanamo uyu mwana muto wa Fletcher, Joshua Fletcher. Aha niho bibera ikibazo, aha naho byase bibi ikibazo kuko uyu mwana ukiri muto uhita umugarukira. Aho niho navuga ngo wenda ubundi ari ikintu garutseho ni nacyo gikomeye, mentality y'abakinnyi ihindurwa n'umutoza. Icyo umutoza aganiriza abakinnyi, irebye intambara barwanye kuri Newcastle bikwereka ko hari uburyo match bayiteguye bihita bitandukana nuko ateguye match. Iyi match yasaga nkaho idateguye, Manchester mentality nkaho nyine baje byo kuza gusa. Nicyo kintu bagaye umutoza. Ariko kubigendanye na effective, kuko iyo ufashe umwana nka Jack Fletcher, umwana wa Darren Fletcher muri Sandro Romano, ukazana umwana nka Bendito Mantato w'imyaka 17, n'abakinnyi ubona ko batabigira icyo bagwa. Ko Manchester ubuze Bruno niwe wakreaga, bavuga ko Bruno iyi saison ngo ari imwe muri saison mbizi, ariko niwe umaze kugira assist nyinshi muri Premier League no gucreate uburyo bwinshi. Ukajya kuri Mason Mount wayisavuni kagira kanoke mbere ya match, urumva ubuzundi mukinnyi wakaba ya Clay wagufashije match ya Newcastle. Na Patrick Dorgu ari gwengekwa kuri 11 mu gusatira, ari umudefenseur. Harimo ikibazo nyine cya Swadi ntoya n'abakinnyi bagiye mu gikombe cya Afrika aribo bari batwaye, yaba Madi Diallo ndetse na Mbiumo na Bruno wayisavunika, niyo bakinnyi bamaze gucreate uburyo bwinshi bwavamo ibitego muri Manchester United. Muzi ejo naho zemurikira Sky Sports, uzi ikiganiro mutoza Ruben Amorim yahaye umunyamakuru kazi wa Sky Sports amubaza kubijyanye na recruitment no gutekereza kongera imbaraga mu kwezi kwa mbere. Ruben Amorim yaramubwiye ati ntabwo nzajya gukomanga ku muryango wa Berada mbasaba abandi bakinnyi, te transfer zo mu kwa mbere zirarushya, ati wenda twatekereza muri sama ngo maniyu nyine kumakuru nta gahunda bafite kongera mukino cyereka wundi wibunza nawe uraho usanze Arteta we kuri Sky Sports bamaje the same question, akavuga ati hari imvune twagize zitirindwa, ati tugomba kureba mu kwezi kwa mbere icyo twakora. Rega aho itubona ko Arteta agize ubwo Pep Guardiola agiye gukira Antoine Selom Semenyo, aravuga ati Semenyo nindi nyongera, usanga ba basore ba Savinho na ba Doku nabo bandi ba Marimushi. Arteta nakavuga ati ndaryama gusa ntuze, ahita agira pressure gusa kuri Manchester. Ikintu nabonye Robin Amorim mu kwa mbere aravuga ati ntiwama Carlos Baleba cyangwa se ngo Elliot Anderson muri Mediana afite ikibazo biragaragara. Umutoza arashaka ko amera nk'agumaniye equipe, wenda za equipe abakinnyi bavuye muri kane abandi bavuye mu mvune yananiwe abura umusimbo. Ariko urabona babonye umutoza babonye nka Baleba babonye mu kintu. Ubundi umutoza aravuga ati muri sama n'umweyo abakinnyi tuzasigarana n'imbarwa. Kurareba Manchester United ninde wakabanjemo ubundi ufite equipe wavuga ko yuzuye. Uzi ko umutoza yavuze ibintu biteye agahinda, yavuze ngo ndareba ikipe yanjye nkabura umuntu wa debloka situation ya 1 versus 1, nyine umuntu umwe kuri umwe, imwe bita 1 contre 1. 1 contre 1 ntago ari kwa ngo muri contre attack usiganye umuntu ngura mucenzo ratsinze. Bavuga ngo ari n'ukuri muri mediane baguha baro yakira ufite umuntu inyuma yawe, uburyo ikontrola mushobora gukora control yantukubura mwera imbiri cyangwa se ukayifunga ukamushyira mu mubiri ukaba umujyana. Bavuga ngo nta mukinya afite rero wakuri icyo kintu, bavuga ngo 1 contre 1 umwe kuri umwe ngena mugenzi we. Bavuga ngo birasaba ko umuntu afunga baro akabanza kareba mugenzi we akayimuha nawe akayimusubiza kugira ngo bimukane baro bayigeze imbere. Ubwo rero bidafite umukinnyi wa kora 1 contre 1 mu by'ukuri babigoye, kandi birumvikana abakinnyi afite biragaragara ko nyine haraburamo ikintu cya qualité y'uburyo bageze imipira imbere. Benjamin Sesko ntabwo ari tereka nk'umukinnyi bazanye kugira ngo bafashe gushaka ibitego, aragowe cyane mu bikabije. Ni sinabyita gute nanze ntakoresha terme ziremere, ariko ni nk'umuntu ni nk'ikinyurana kuvuga ngo Irakomeye biragoye, sinzi terme nakoresha. Biracyamugoye gufunga baro rekada, kuwa mbere kuri baro rekada, kuyiteresha umutwe rekada, kandi ufite tayi nziza. Uzi buriya uyu Benjamin Sesko niyacenga bare ifite probability zo kwimwambura ziba ziri hejuru cyane.
buriya yagira nk'amahirwe urumva kuza muri Manchester ku muntu nka Benjamin Sesko uri rutayizamu bazakugenderaho niwe bazagenderaho niwe bazarirayengaho ariko au contraire nka buriya ajya muri Arsenal uyu munsi Arsenal ushobora kuba Gyökeres atatsinze nka Trossard agatsinda Bukayo agatsinda Oda agatsinda na Merino ari hafi agatsinda nyine abakinnyi mugaragiye bagatsinda ariko bikomera muri Manchester Sesko si kenshi mbyuma azatsinda na ba Madi Diallo na Bruno azagwa ayo masista ariko ntatsinda uzajya kuri iyo pressure rero yo kuba ari wowe ukeneweho igitego iyo utagitsinda rero nawe ubwawe bigushyira kuri iyo pressure. Hanyuma Arsenal yo yakubitaga itababarira ikipe ya Aston Villa yarabababaje cyane ibatesha amanota 3 ariko nimugoroba wari umukino kuyihimuraho mu buryo bukomeye cyane. Aston Villa nyuma y'imikino 11 idatakaza yakubiswe na Arsenal ikubitwaga ko nikunda kweri bitego binakurikiye. Yego mutoza Mikel Arteta waruhanzwe amaso ni mugoroba nyuma yuko yari yatsinzwe umukino na Aston Villa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 birumvikana ko yinjiye muri December nabi yatsindwa na Aston Villa kandi namurusha bavuga bati rero araza kwitwara ate kuri iyi Aston Villa agiye kwakirira mu rugo yari maze imikino 11 itsinda ikipe yatsinze Manchester City igatsinda Arsenal igatsinda Chelsea igatsinda Manchester United nk'umukino beruka gutsinda Chelsea bari bagaragaje imbaraga zikomeye urumva amakipe bari bamaze gutsinda gutekereza ko Arsenal iza kubatsinda nyamara mu by'ukuri imbere y'umukino nibwo bari batangaje ko kizigenza wabo Declan Rice ataza kuba hari muri mediane ngira ngo abafana bose bacyumviye inkuru ko Declan adahari bahise basa naho batakaza ikizere kuko iyi mediane gutereramo Declan kandi ari we utanga ikintu cy'imbaraga no gukina umupira cyane muri mediane cy'ipe Arsenal bahise bagira impungenge zikomeye cyane kandi zumvikanaga urebye mediane cy'ipe ya Aston Villa ariko ngira ngo byaje kuba kimwe kuri kimwe kuko n'ikipe ya Aston Villa nayo yaboraga abandi bakinnyi muri mediane yayo yaba Kamara umusore w'umuhanga cyane w'umufaransa byayigoye cyane iza no kongera kugorwa no gutakaza Amadumvo Onana nawe ukina muri mediane ngira ngo n'umutozo nayemereye nyuma y'umukino yabivuze avuga ko kuva tagarutse mu gice cya kabiri byabagoye cyane nta mukaseri bari basigaranye ko bafashe Johnny Magini wari usanzwe akina ataka aza gukina na Yuri Telemans hagati byabagoye urumva ko amakipe yombi yaboraga abakinnyi b'ingenzi ku mpande zombi ariko ntabwo twavuga ko umukino wagenze cyangwa se ishusho y'umukino muri rusange yagerwe n'abakinnyi badahari ahubwo byatewe na filozofi z'abatoza ku mpande zombi. Igice cya mbere kirimo imibare myinshi kigoye kumenya uza gutsinda umukino kuko cyarangiye nta kipe iratera ishoti rigana mu izamu bikigoye cyane amakipe yose yafunganye ari kwigana ku buryo igice cya kabiri cyagombaga kugenwa n'uburyo abatoza baza guhindura uburyo bw'imikinire ngira ngo byaje guhira Mikel Arteta rero kubera ko urebye uburyo bavuye kwishyira bavuye kuruka bameze yirababwiye ati murebe uburyo twatanga ikipe ya Aston Villa igitego kuko twarabibonye ikidutanze ikintu twakora gikomeye no kukishyura twamara kukishyura twatakaje imbaraga nyinshi ku buryo badutsinda igitego cya kabiri mwihangane tubatanga igitego baje birukanka cyane na pressing yo hejuru babona kona ayitera neza Bukayo Saka bakijya gutera kona wabibona ko ari ibimenyetso by'uko bagiye kubona igitego kubera ko uburyo babanje gukora inama uyu musore Gabriel Magalhaes yarinya bagenzi be byabafashije nge navuga ko bimwe mu bintu byafasha Arsenal imbere yuko tujya wenda nyirizina mu mukino partnership ya Saliba na Magalhaes navuga ko yabafashije kuko Arsenal yamaze iminsi yinjizwa ibitego kubera amakosa anashingiye ku midefender itari myiza ya Hainkapi ukaba rimwe na rimwe bakamushyiraho Timba igihe Muskelera hari ariko Magalhaes na Saliba barabanza ikintu bakora bakugumisha mu mukino handi ugomba gutsindwa igitego bakakirinda kuko Ole Watkins ni kenshi yagomba gutsinda igitego ariko bagakora block neza ku buryo byanze bikunze adakora on target umupira utera hanze niba rero babanje gufasha ikintu cyo kuvuga ngo twarinze izamu ryacu reka none twebwe tujye kugishaka. Jesus yavuze ikintu gikomeye yavuze ngo icyo nkundira Magalhaes adefanda neza akunda kudefanda nkuko nanjye nkunda gutsinda ubwo Jesus yivuga ariko akavuga ngo arenza ikintu cyo gukunda gutsinda kandi n'umudefanse ngo yabanje ku kintu cyo kudefanda neza ariko abonye ko byakunze ajya gushakira igitego arayitsinze gutanga Aston Villa mu mukino byabafashije iki byatumye noneho bavuga ngo twamaze kubona igitego reka dutuze no dukina umupira wacu tureke kuransa cyane amabaro duhanahana ariko twongere na pressing yacu igitego cya kabiri batsinze yari pressing n'ubundi yakoze Odegaard tudasanzwe tumuza Odegaard ikora pressing nk'iri yakambura baro Sancho yamara kuyambura ntahita yitanga byoroshye agakora dribble kugira ngo arindire ko bire grupa abona Zubimendi agaze neza aramusukira amuha pass nziza batsinda igitego cya kabiri ngira ngo bagisira igitego cya kabiri byasaga naho match bayirangije kubera ko bahise no biharira umukino position barazamuka bakomeza gutegereza ko babura igitego cya gatatu biza kuba wabonaga ko ikipe ya Aston Villa yaje kuva muri match Arsenal reka tuvuge ngo kimwe mu bintu ari gukoresha neza cyane ni imikino yo mu rugo. Arsenal mu mikino yeruka gukinira mu rugo cyangwa se muri iyi season muri rusange imikino bakiniye mu rugo
aho wavuga ngo basitaye ni hamwe naho banganyije na Man City kimwe ku kindi. Izindi match 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 match 10 bakiniye mu rugo, 9 muri zo barazitsinze, indi banganya na Man City yonyine. Arsenal navuga ko iri kugenda ikora kuri sectors zitandukanye. Muri iyi mikino ya Fazari yari imaze kurangira mu mikino 19, batsinzemo match 14, banganye 3, batakaze 2 zonyine, binjijemo ibitego 17, binjizwa 12, bafite clean sheet 9, abakinnyi 13 batandukanye byibuze batsindiye Arsenal mu gice kibanza cya champion. Irebye rero izo performance bafite mu rugo muri za match nini muri phase retour bafite, inyinshi bazazikinira mu rugo kuko bazakira Liverpool mu rugo, bakire Manchester United mu rugo, bakire Chelsea mu rugo na Newcastle, bazasohoka bagiye kwa Tottenham gusa na Man City. Byibuze icyo basabwa ni ukureba uburyo bazajya gukina na City bayiri imbere, kuko Arteta niba ukeneye gutwara igikombe cya champion mu gihe wahuye na City retour nubwo ayisanga iwayo, izaba ari match confirm ko nawe ukeneye igikombe umaze gukura. Ikindi Arsenal imaze kugenda izamura uburyo bw'imitsindire, kuko Arsenal kenshi abantu baravugaga bati ibitego byo kuri set pieces nizo bacungiraho cyane, ariko byibuze muri ifaze y'imikino ibanza batsinze ibitego 18 muri open play, batsinda 11 muri set pieces, babona penalty 3, ndetse ama equipe bahanganye yitsinda ibitego 3 n'ibitego 2 byaturutse muri counter attack. Vuga ngo sector zose uburyo bw'imikinire butandukanye. Arteta ajya azamura uburyo yabukoresha gatsinda igitego. Reka turebe niba zakomeza kwitwara neza, kuko iyi match yari imwe mu zo nawe yaratezwe. Yego nuko bimeze cyane. Ikipe ya Arsenal birumvikana ikaba igihagaze ku mwanya wayo wa mbere, birumvikana yakoze deal nziza cyane. Ikipe ya Man City nyine ubwo nayo igomba kuza ibakurikira 45. Man City mu gihe gifite umukino igomba gukina Aston Villa ni ya 3, Liverpool, Chelsea, Manchester United ni ya 6. Nuko gahunda zimeze na ejo ko wa 4 ejo kuri Bonne izakina na Sunderland, kuko nayo yatakaza ntabwo wamenye ko izagenda, ko Sunderland nayo igiye kubagana, ariko nyine Man City nayo ibizi neza ko Arsenal yatsinze, byanze bikunze bazaba bafite ibindi bitekerezo byo ku buryo wa 3.